Zamolim za malo pažnje, predlažem da počnemo sa večerašnjom sednicom. Hvala svim članovima, prisutnim članovima RIK-a i zamenicima članova, prisutnim posmatračima. Da konstatujemo samo da imamo i nove članove RIK-a u proširenom sastavu u skladu sa našom odlukom. To su ispred grupe građana Moramo akcija, Ekološki ustanak Ćuta, Ne davimo Beograd, član Aleksandar Mijailović i zamenik člana Minja Đokić. Želim im dobrodošlicu i uspešan rad u daljem nastavku izbornog procesa. Današnji kvorum je 32, a za odluku je neophodno da za nju glasa 17. Prisutno je 32 člana. To je odlično, znači da radimo u punom kapacitetu. Glasuje ili član ili odsustvo člana njegov zamenik. Konstatujem da smo ovu sednicu 11. po redu počeli 18 časova i 12 minuta. A za ovu sednicu predlažem sledeći dnevni red. Tačka 1. Razmatranje i odlučivanje o predlogu rešenja o proglašenju izborne liste Boško Obradović, Srpski pokret Dveri, POKS, Miloš Parandilović, Patriotski blok za obnovu Kraljevine Srbije za izbore za narodne poslanike Narodne skupštine raspisane za 3. april 2022. godine. Tačka 2. Donošenje rešenja o imenovanju člana i zamenika člana Republičke izborne komisije u proširenom sastavu na predlog podnosioca izborne liste Boško Obradović, Srpski pokret Dveri, POKS, Miloš Parandilović, Patriotski blok za obnovu Kraljevine Srbije. Tačka 3. Donošenje rešenja o imenovanju člana i zamenika člana Republičke izborne komisije u proširenom sastavu na predlog podnosioca izborne liste Suverenisti Saša Radulović, Milan Stamatović, doktorka Jovana Stojković. Tačka 4. Donošenje uputstva o primopredaji izbornog materijala pre i posle glasanja. Tačka 5. Donošenje rokovnika za vršenje izbornih radnji u postupku izbora za narodne poslanike Narodne skupštine raspisani za 3. april 2022. godine. Tačka 6. Donošenje odluke o sprovođenju pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva za RIK javnu nabavku 1/22, nabavka glasačkih kutija. Tačka 7. Nabavka 2/22, nabavka flašica spreja za obeležavanje prsta birača. Tačka 8. Nabavka 3/22, nabavka laptop računara za potrebe održavanja elektronskih sednica. Tačka 9. Nabavka 4/22, to je nabavka softvera za elektronsko vođenje sednica i glasanje. Tačka 10. Javna nabavka 5/22, nabavka softverske opreme. Tačka 11. Javna nabavka 6/22, nabavka softvera za pisarnicu. Tačka 12. Javna nabavka broj 7/22, online obuka za GDPR, to je bezbednost podataka o ličnosti, odnosno IT bezbednost u skladu sa zakonskim obavezama. Tačka 13. Javna nabavka broj 8/22, povezivanje skenera i provera ispravnosti rada skenera. Tačka 14. Razno. Ko je za predloženi dnevni red, neka podigne ruku. Konstatujem da smo 32, konstatujem da smo utvrdili večerašnji dnevni red. Pre prelaska na rad po tačkom dnevnog reda, predlažem da, s obzirom da se radi o istoj vrsti postupka, predlažem da tačke za javne nabavke od 6 do zaključno sa 13 imamo objedinjenu raspravu, a da glasamo pojedinačno po tačkama dnevnog reda. Ko je za ovaj predlog, neka podigne ruku. Zahvaljujem. Prelazimo rad po tačkama dnevnog reda. Tačka 1. Razmatranje i odlučivanje o predlogu rešenja o proglašenju izborne liste Boško Obradović, Srpski pokret Dveri, POKS, Miloš Parandilović, Patriotski blok za obnovu Kraljevine Srbije za izbore za narodne poslanike Narodne skupštine raspisane za 3. april 2022. godine. Mi smo 22. februara, dakle, primili izbornu listu koalicije Boško Obradović, Srpski pokret Dveri, POKS, Miloš Parandilović, Patriotski blok za obnovu Kraljevine Srbije. Prisutni članovi komisije, kao što vidite u izveštaju ko su bili, a dežurni član su bili Đuro Radocki i Goran Mihajlović. Zamolio bih nekog od izvestioca da podnese izveštaj o prijemu izborne liste i da svoj predlog. Đula, Goran Mihajlović, izvolite. Goran Mihajlović.
Dana 22. februara 2022. godine u 13:15 časova koalicija Boško Obradović, Srpski pokret Dveri, POKS, Miloš Gorane, Parandilović, Patriotski blok izvinjam samo što prekid samo mikrofon. Boško Obradović, Srpski pokret Dveri, POKS, Miloš Parandilović, Patriotski blok za obnovu Kraljevine Srbije podnele Republičkoj izbornoj komisiji izbornu listu sa 250 kandidata za narodne poslanike Narodne skupštine na izborima raspisanim za 3. april 2022. godine pod nazivom Boško Obradović, Srpski pokret Dveri, POKS, Miloš Parandilović, Patriotski blok za obnovu Kraljevine Srbije. Izbornu listu smo primili Đula Ladocki i ja, a prijemu su prisustvovali i ostali članovi i zamenici članova RIK-a. Izbornu listu u ime podnosioca podneo je Zoran Pavlović, lice ovlašćeno za podnošenje izborne liste, čiji je identitet utvrđen uvidom u njegovu ličnu kartu. Utvrđeno je da izborna lista ispunjava uslove iz člana 73 Zakona o izboru narodnih poslanika u pogledu zastupljenosti polova na izbornoj listi, kao i da je uz izbornu listu priložena sva zakonom propisana dokumentacija i da je pravno valjana. Uz izbornu listu je dostavljena izjava o nameri korišćenja sredstava iz javnih izvora za pokriće troškova izborne kampanje. Uz izbornu listu dostavljen je i spisak birača koji podržava izbornu listu u elektronskom obliku, u koji je upisano 11.099 birača. Prebrojavanjem dostavljenih izjava birača o podržavanju izborne liste utvrđeno je da je dostavljeno 11.110 izjava, od kojih je za 191 utvrđeno da nije pravno valjana, pa su te izjave vraćene licu koje je podnelo izbornu listu. Naknadnom proverom spiska birača, iz kojeg je izuzeto 189 lica, čije su izjave vraćene jer nisu pravno valjane, pri čemu je jedno lice bilo 2 puta upisano u spisak birača, utvrđeno je da ukupan broj pravno valjanih izjava birača koji podržavaju izbornu listu iznosi 10.469. U skladu sa navedenim, smatramo da se stekli svi uslovi da Republička izborna komisija proglasi izbornu listu Boško Obradović, Srpski pokret Dveri, POKS, Miloš Parandilović, Patriotski blok za obnovu Kraljevine Srbije za izbore za narodne poslanike raspisane za 3. april 2022. godine. Hvala. Zahvaljujem Goranu. Čuli ste izvestioca, dakle ukupno 10.469 pravno valjanih overenih pismenih izjava i izborna lista dakle ispunjava sva zakonom propisane uslove. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Miloš Tomašević, izvolite. Poštovane kolege i koleginice, želeo bih da ukažem nekoliko stvari koje bi mogle biti sporne eventualno u dokumentaciji. Prva sporna stvar tiče se naziva koalicije. U samom nazivu koalicije upotrebljava se ime političke stranke koja se trenutno nalazi u upravnom postupku. Naime, Pokret obnove Kraljevine Srbije se nalazi u postupku promene zakonskog zastupnika u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. Još 4. januara je pokrenut postupak za upis Vojislava Mihajlovića kao zakonskog zastupnika POKS-a. Ministarstvo nije odlučilo o ovom zahtevu, iako je protekao rok od 30 dana i upotreba naziva POKS-a ili Pokret obnove Kraljevine Srbije u daljim fazama postupka bi mogli izazvati eventualne komplikacije u zavisnosti od rešavanja ovog postupka. Drugi razlog koji vidimo sporan, to je koalicioni sporazum koji je priložen, overen je pečatom koji nije original. U statutu stranke, odnosno Pokreta obnove Kraljevine Srbije, opisan je izgled originalnog pečata i taj izgled ne odgovara pečatu koji je upotrebljen u koalicionom sporazumu. S obzirom na to, predlažem da RIK u skladu sa svojim ovlašćenjima po službenoj dužnosti pribavi mišljenje eventualno od ministarstva o saobraznosti pečata koji je upotrebljen na koalicionom sporazumu i pečata koji je opisan u statutu stranke koji je registrovan kod ministarstva. Smatramo dok se ove stvari ne razreši, ne razjasne, da ne bi bilo moguće glasati o usvajanju ove koalicijne liste. Hvala. Da li se neko javlja za reč? Vladimir Matić, izvolite Vladimire. Hvala. Poštovane koleginice i kolege, u vezi navoda kolege iz podnosioca izborne liste DSS za Kraljevinu Srbiju. Dakle, mi ovde u postupku odlučivanja nismo dobili nikakvu dokumentaciju kojom bi se potvrdili navodi kolege koji je upravo izneo svoje stavove. To je prvi razlog, dakle, zbog čega se i ne mogu prihvatiti kao osnovani ili relevantni pomenuti navodi.
Druga stvar koja je izuzetno važna jeste i ta da je ono lice koje je podnelo izbornu listu, odnosno potpisalo ovlašćenje za podnošenje izborne liste, zapravo lice koje je upisano u odgovarajući registar ministarstva, odnosno lice koje je zakonski zastupnik Pokreta za obnovu Kraljevine Srbije. I to je u ovom trenutku potpuno nesporna stvar, i zbog čega mi smatramo da je podneta lista apsolutno podneta u skladu sa zakonom i naravno potpisani sporazum je u skladu sa zakonom. Iz tog razloga smatramo da Republička izborna komisija i treba da usvoji, odnosno da proglasi izbornu listu pod podnetim nazivom. Hvala. Da li se još neko javlja za reč? Dobro, ako se niko ne javlja za reč, dakle, ovo jesu stvari koje se utvrđuju, o čemu kolege su sada iznele ove navode, su stvari koje se utvrđuju u posebnom postupku pred nadležnim ministarstvom, odnosno u nekom odgovarajućem sudskom postupku, dakle nisu stvari koje su u ovom trenutku predmet, niti mogu biti predmet odlučivanja Republičke izborne komisije. Ono čemu mi možemo da odlučujemo, to je ono čemu je izvestilac sada upravo podneo svoj izveštaj, podneta izborna lista sa ukupno 10.469 pravno valjanih overenih pismenih izjava, i to je to o čemu je večeras tema ove tačke dnevnog reda. Ostali formalni uslovi su naravno za podnošenje liste ispunjeni. Ako se više niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu i stavljam na glasanje predlog rešenja kojim se proglašava izborna lista Boško Obradović, Srpski pokret Dveri, POKS, Miloš Parandilović, Patriotski blok za obnovu Kraljevine Srbije, koje je 22. februara 2022. godine podnela koalicija Boško Obradović, Srpski pokret Dveri, POKS, Miloš Parandilović, Patriotski blok za obnovu Kraljevine Srbije, za izbor za narodne poslanike Narodne skupštine raspisane za 3. april 2022. godine, koje zove predlog da podigne ruku. Hvala. Protiv? Uzdržani? Dobro, idemo dalje. Konstatujem da smo doneli ovo rešenje. Tačka 2. Donošenje rešenja o imenovanju člana i zamenika člana Republičke izborne komisije u proširenom sastavu na predlog podnosioca izborne liste Boško Obradović, Srpski pokret Dveri, POKS, Miloš Parandilović, Patriotski blok za obnovu Kraljevine Srbije. U okviru prethodne tačke dnevnog reda proglasili smo ovu izbornu listu, čime su stekli uslovi za imenovanje člana i zamenika člana komisije u proširenom sastavu. Ovlašćeno lice je dostavilo predlog, kao što vidite u prilogu materijala. To su za člana Maja Mitića, za zamenika člana Milan Tanović, diplomirani pravnik iz Kragujevca, odnosno advokat iz Vranja. Ovaj predlog je naravno dozvoljen, uredan, blagovremen i podnet od ovlašćenog lica. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Ako ne, zaključujem raspravu. Na glasanje stavljam predlog rešenja o imenovanju člana i zamenika člana Republičke izborne komisije u proširenom sastavu, koje zove predlog da podigne ruku. Hvala. Konstatujem da smo doneli ovo rešenje. Idemo dalje. Tačka 3. Donošenje rešenja o imenovanju člana i zamenika člana Republičke izborne komisije u proširenom sastavu na predlog podnosioca izborne liste Suverenisti Saša Radulović, Milan Stamatović, doktorka Jovana Stojković. Dakle, pred vama je predlog rešenja. Mi smo juče na sednici proglasili izbornu listu Suverenisti. Ovaj predlog je dozvoljen uredan, blagovremen i podnet od ovlašćenog lica. Predloženi su za člana Miloš Biljić, advokat iz Beograda, odnosno Nikola Pantić, advokat iz Beograda za zamenika člana. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Ne. Ukoliko ne, zaključujem raspravu. Na glasanje stavljam predlog rešenja o imenovanju člana i zamenika člana Republičke izborne komisije u proširenom sastavu, koje za ovaj predlog da podigne ruku. Hvala. Konstantno smo i ovo rešenje doneli, koje se kao i prethodno primenjuje narednog dana od dana donošenja. Sljedeća tačka dnevnog reda, tačka 4. Donošenje uputstva o primopredaji izbornog materijala pre
I posle glasanja, neposredno pre održavanja ove sednice, bila je održana i radna grupa za normativne poslove, gde su između ostalog bili i opšti akti komisije koji se tiču tačke 4.5. Ja samo reč da dam Marku Jankoviću, zameniku predsjednika Republičke izborne komisije, da da kraći osvrt na ovo uputstva i, ajde da kažem, rezultate ovog sastanka, pa da otvorimo raspravu oko ove tačke dnevnog reda. Izvolim, Marko. Prisutne članovi, zamenike članova izborne komisije, naravno i predstavnike posmatrača koji su i prisustvovali sednici sastanku radne grupe koja je održana danas u 17 časova. I mi smo imali ovde ovaj predlog ovog podzakonskog akta uputstva o primopredaji izbornog materijala pre i posle glasanja, kao jedne vrlo značajne faze, jednog značajnog stadijuma u izbornom procesu, metodologijom, kao što je koleginica Goca predložila, javnim čitanjem, tako da u principu sve kolege su se složile sa ovim tekstom, nije bilo nekih većih, odnosno primedaba. Koleginica Živković je imala jednu primedbu, ne primedbu, više sugestiju koja se odnosi na stav 2 člana 10, a u cilju preciziranja ovoga člana. Tako da, verovatno će koleginica Živković to sada predložiti i izneti. Ja zahvaljujem svim kolegama koji su i članovi radne grupe i kolegama koji su uzeli učešće današnjoj sednici radne grupe. Zahvaljujem. Hvala, Marko. Kao što znate, inače sednicama, da podsjetim i ove nove članove koji su sa nama od ove i prethodnim sednicama, dakle, radnim grupama Republičke izborne komisije, koja god to bila, bez obzira na to da li je neko formalno član ili nije član radne grupe, može da prisustuje bilo koji član, odnosno zamenik člana i da na radnoj grupi iznese naravno svoje neke mišljenje, stav, kao i na sednici Republičke izborne komisije, tako da znate, kad budete obavešteni inače o održavanju neke sednice radne grupe, možete slobodno dođete bez obzira na svojstvo. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Biserka Živković, izvolite, Biserka. Članovi radne grupe, prisutni članovi Republičke izborne komisije i članovi stručne službe su se saglasili, pa ja predlažem da se u članu 10 u odeljku postupanje sa materijalom predatim lokalnoj izbornoj komisiji, opštinskoj i gradskoj izbornoj komisiji, u stavu 2. precizira koji izborni materijal ostaje lokalnim izbornim komisijama, a koji se dostavlja Republičkoj izbornoj komisiji. Znači, suština se ne menja. Mi smo se saglasili da će biti jasnije i ljudima koji postupaju sa materijalom i prilikom prijema u Republičku izbornu komisiju, da bi jednostavnije i bez problema tekla ta primopredaja. Hvala. Zahvaljujem Biserki. Da li se još neko javlja za reč? Dobro, ovdje je sve jasno. Ako se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu, a na glasanje stavljam predlog uputstva o primopredaji izbornog materijala pre i posle glasanja, u skladu sa i primedbama gospođe Biserke Živković. Ko je za, neka podigne ruku. Zahvaljujem. Konstatujem da smo doneli ovo uputstvo. Tačka 5. Donošenje rokovnika za vršenje izbornih radnji u postupku izbora za narodne poslanike Narodne skupštine za 3. april 2022. godine. Šta vam kažem, ovo je klasičan naš rokovnik, upodobljen u skladu sa zakonom propisanim rokovima. Rokovi se tiču, naravno, organi i tela za sprovođenje izbora, izborne liste, ajmo redom, biračkih mesta, jedinstvenog biračkog spiska, proglašenja, posmatrača, prijave, sprovođenje izbora, utvrđivanje i biljenje rezultata izbora, kao i zaštite izbornog prava, odnosno dodele mandata i izdavanje uverenja o izboru narodnih poslanika. Takođe, ovaj rokovnik je bio predmet razmatranja na radnoj grupi za normativne poslove, kao je malo pre Marko naveo. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč?
Ovo je samo za narodne poslanike, tako je. Kad se raspišu ovi drugi izbori, donećemo još odgovarajući još, što kaže opšta akta, da. Dobro, ako se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu, a na glasanje stavljam predlog rokovnika za vršenje izbornih radnji u postupku izbora za narodne poslanike Narodne skupštine raspisani za 3. april 2022. godine. Ko je za ovaj predlog da podigne ruku? Zahvaljujem, konstatujem da smo doneli i ovaj naš rokovnik. Sljedeća tačka dnevnog reda, kako smo već utvrdili u dnevnom redu, objedinjamo raspravu po tačkama od 6 do zaključno sa 13, koje se tiču sprovođenja postupka javnih nabavki, a glasit ćemo pojedinačno po svakoj tački dnevnog reda. Pred vama su predlozi, dakle, odluka o sprovođenju pregovaračkih postupaka koje se tiču nabavke glasačkih kutija, nabavke flašice spreja za obeležavanje prsta birača. Što se tiče 6. i 7. tačke dnevnog reda, podaci su pribavljeni od svih opštinskih uprava, dakle ovo je ovaj klasičan materijal neophodan za glasanje na biračkom mestu. To su nedostajuće glasačke kutije, odnosno flašice spreja za obeležavanje prsta birača. Napominjem, dakle, da će se održati izbori, dakle, kako za narodne poslanike, tako i za izbor za predsednika Republike, a na 13 biračkih mesta i za, odnosno 2 grada, za lokalnu samoupravu, 2 grada i 11 opština. Što se tiče tačaka od 7 do zaključno sa 13, oni se odnose na nabavku, dakle, laptop računara za potrebu održavanja elektronskih sednica, nabavku softvera za elektronsko vođenje sednice i glasanje, nabavku softverske opreme, softvera za pisarnicu, online obuke za GDPR, odnosno 27.001, to je bezbednost podataka ličnosti, odnosno IT bezbednost u skladu sa zakonskim obavezama, kao i povezivanje skenera i proverenja ispravnosti rada skenera. Ovi skeneri su, kao što znate, neophodni za skeniranje zapisnika o radu biračkog odbora, utvrđivanje rezultata glasanja, a inače ove nabavke počev od 8, zaključno sa 13, se tiču ispunjenja preporuka Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava, kako bi materijali za sednicu bili dostojni blagovremeno i u skladu sa našim novim donetim poslovnikom koji se tiču rada pisarnice, elektronskog vođenja sednica i glasanja. Eto, toliko ukratko. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za reč? Ako se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu i predlažem da glasamo pojedinačno po tačkama dnevnog reda. Tačka 6. Donošenje odluke o sprovođenju pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva, nabavka glasačkih kutija. Ko je za ovaj predlog da podigne ruku? Hvala. Protiv? Uzdržani? Konstatujem da smo odluku doneli. Tačka 7. Donošenje odluke o sprovođenju pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva, nabavka 2/22, nabavka flašica spreja za obeležavanje prsta birača. Ko je za? Zahvaljujem. Protiv? Uzdržani? Konstatujem da smo odluku doneli. Tačka 8. Donošenje odluke o sprovođenju postupka nabavke laptop računara za potrebu održavanja elektronskih sednica. Ko je za? Hvala. Protiv? Uzdržani? Stavljam na glasanje predlog odluke o postupku nabavke softvera za elektronsko vođenje sednice i glasanje. Ko je za ovaj predlog da podigne ruku? Zahvaljujem. Protiv?
Uzdržani? Konstatno smo odluku doneli. Tačka 10. Donošenje odluke o sprovođenju nabavke softverske opreme. Ko je za ovaj predlog? Neka podigne ruku. Zahvaljujem. Protiv? Uzdržani? Konstatno smo odluku doneli. Tačka 11. Donošenje odluke o sprovođenju nabavke softvera za pisarnicu. Ko je za ovaj predlog? Neka podigne ruku. Hvala. Protiv? Uzdržani? Konstatno smo odluku doneli. Tačka 12. Donošenje odluke o sprovođenju postupka nabavke online obuke za GDPR 27.001. Ovdje ima nulu više. Ko je za? Hvala. Protiv? Uzdržani? Tačka 13. Stavljam na glasanje predlog odluka o sprovođenju postupka nabavke povezivanja skenera i provere ispravnosti rada skenera. Ko je za? Hvala. Protiv? Uzdržani? Konstatno smo doneli ovu odluku. Tačka 14. Razno. Da li se neko javlja za reč pod tačkom razno? Ako se niko ne javlja za reč pod tačkom razno, želim vam ugodan ostatak večeri i zaključujem sednicu 18 časova i 38 minuta.